Sanene mawi ne eminchi waba isaka mawi ole ka ke taflache me kuma ni bedwomo wa ke ba shika gbefan ameji taxi driver so ba hoyi je femu ekome ba titiri uji no ni amejo monchuni obana no ba o taxi driver ni ekebon ya bi ekebie no yi ni eba chargeable to the extent ake shika na ehi obu be magbe shika ni ke abala ke kule okele ya no kala ba ni asane dwen ake o okay because of ni kenke botie ni ke bo ban drive empty or machine ofia bo koni nka drive empty bale hiyo ya ke ba mo ba ole but the possibility ake ke ba ni mo go na le ni baba empty is very high. Now me know you like into high gas in gas any here ibalake ma wo trust taxi wo yemi wo blema yemi call service allo taxi like I'm a chole taxi driver. So I picked this taxi driver and from Yeni in Wole on like any your asamaji mobile money or have to walk like 2-3 minutes go some few distance go number GM na me taxi rank almost side e wonke like wonke ba ya ni nkelaba enyi ke he mi 40 Ghana the 40 Ghana ne those time ni acheko petrol no crap we ke inya ke ba fe ke infiti awon time na acheko petrol no yi ke infiti awon 25 cedis ya ke ba ke infiti awon 25 cedis ya ke ba bia ne na ache petrol no ni bi ba down bia ne mo ame he 40 Ghana ni nkela ke mahale 30 e wo nkele ba ya ni nkela ba e ke yo first e pene ni wo ba agree what here wache me tempe your online ni wo ba ni ke je ni nwole ye Kenya ye na he gas e ke ba e share 15 minutes drive ya ke ba fin share 15 minutes well approximately watch like a 20 minutes olake ni nke party ne ba e ba wa mi ni injie shika e ke mi aya because gas e chi e ke mi aya he ni in your need it to like 2 minutes or some few distance like one junction maka ke one junction kuni e ke mi ya mini won ke shika hale temu shini nke la ke mba ya jeme shishi je agree shini wo ba shebe ni ke shika hale e ke ya isumo ma gi ona isumo ni nke la ba blombu he ni many your area me amebu o mi wo kenkele na wie mo pie e ba fite image e wo nke la ke yo ni bia ke mini o taxi driver scra be pie ko me bejo mo kra la kan obana ni mo ko e wale ni e ke o mi ya bia ke bia the difference ni monta we hale could be 5 cedi pay ba ke ya ni ba drive empty ni ba ya ni even po ba homo ye ni mo ya he thinking ake e ba fe mini e ba na mo now ke I run business here o wana ke taflache pie amajomo share because come on amake wo ni ke ache no mo no na me pie o na shkafe no na ngme no ni me fi ba he nkenge ba share ne ofana hamali mini ye o leken wo taxi drivers ye ni osmo hamali comment section e jakesani na wa iya inga se no ne ihela kan meneno eko nyumo nye wo shpon 50 wo ba pe onu